N'abashinzwe umutekano wa Donald Trump baravuga mu buryo bwumvikana, baravugana hagati yabo bibaza niba inzira bagiye kumunyuzamo imeze neza. Nyuma gato Donald Trump yahagurutse wumva amushyigikiye benshi barimo bararirimba mu ndirimbo n'amajwi hejuru baririmba bati USA. Ibingibi byagenze bite kugira ngo bigere hano hose? Breaking news right now. We're getting word that former President Donald Trump during ubwo yarimo avuga mu bikorwa byo kwiyamamaza uyu wahoze ari umukuru w'igihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump akanaba kandi umukandida kuri uyu mwanya humvikanye amajwi adasanzwe avuga nk'amasasu. Ndetse n'amajwi yumvikanye kenshi aho nyuma gato yaho Donald Trump agaragara atungurwa kandi yikanga cyane. Yahise yunamanga kuri stage aho yarari kuvugira ndetse nk'uko abasha kubyibonera abari bamuri inyuma nabo barikanga. Donald Trump nyuma yaho abashinzwe umutekano Secret Service bahise baza birukanka vuba cyane kureba uko ameze. Bunamye umwanya utari mutanga yararyamye maze bamwegukana bamukingirije gusa bigaragara yuko afite amaraso yashotse no mu maso. Donald Trump yahiserekezwa ku modoka ye ayijyamo mu mutekano ukajijwe bidasanzwe ayerekezwa n'imodoka nyinshi ari nako ambulance n'abaganga baza ahangaha kureba niba mu bavuzaga induru baje kumushyigikira nta kibazo baba bagize. Uyu nguyu yitwa Retro n'umunyamakuru wa ABC7 Chicago aravuga uko ibintu byari bimeze ubwo bino byose byabaga. Ati Within minutes of former President Donald Trump taking the stage, we heard a series of popping sounds. Ubwo Trump yarakigera kuri stage hatangiye kumvikana urusaku rw'ibintu bimeze nk'amasasu maze nyuma gato yaho nibwo abashinzwe umutekano we birukiye kuri stage kureba neza ibyari byo. Gusa ubwo yagurukaga yarafite imbaraga azamura ukuboko ari nako abantu benshi bamwishimira nubwo ari ibintu biteye ubwoba ariko Trump urabona yuko ashyigikiwe cyane. Mu buryo bugaragara hari amaraso yari yamanutse arenga ku gutwi kwe kw'iburyo maze aragenda agera ku matama n'ahandi mu maso no ku kiganza cye. Ibi byose byagaragaraga. Yitwa Tom n'umusesenguzi ati I want to stress to everybody that it is preliminary. The information that I am sharing with aya makuru yose ni mashya urumva ibintu hashize umwanya muto cyane bibaye ndetse biracyari mu iperereza. Bivuze ko ibingibi ngiye kuvuga hari andi makuru menshi aza kuza gukomeza kwiyongera ndetse no kugarukaho cyane. Navuga mfite icyizere kinini yuko Perezida Trump byitezwe yuko ari buze kuza kubaho. Ndumva ari cyo kintu cya mbere abantu bakwiriye kwitaho ndetse no kumenya. Donald Trump wahoze ayobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika uyu akaba umukandida wa Repubulika ku mwanya w'umukuru w'igihugu byitezwe yuko ari buze kubaho. Nibyo twavuga byibanze kuri ibi bintu ugendeye ku byabaye. Former President of the United States Donald J. Trump, the Republican Party is expected to survive this. Aka kanya kandi navuga ko urusaku rw'amasasu rwumvikanye niba ari umuntu umwe ntawe ubizi, niba ari babiri ntawe ubizi, ubwoko bw'intwaro yaba yakoresheje ibyo byose ntawe ubizi, icyabaye intandaro yabyo ibyo nabyo ntawe ubizi. Ibyari cyo kandi kigaragara nuko amakuru numva yavugwaho cyane nuko Donald Trump byitezwe yuko ari buze kubaho. Nyuma y'isaha ku kugerageza kurasa Donald Trump bibaye, umuvugizi wa Trump yagize ati Perezida Trump arashimira inzego z'umutekano hamwe n'abatabaye bwangu nyuma y'iki gikorwa cy'umunyamaswa, ameze neza arimo kwitabwaho n'abaganga. Andi makuru ari buze kuza gukurikira. Donald Trump yarayibutse gutangaza yuko kuva mu mwaka wa 2022 mu myaka ibiri ishize ubwo yavugaga yuko azongera kwiyamamaza ubuzima bwe bwahindutse ibibazo gusa atangira kwigirizwaho nkana abantu yita abanzi ba Amerika kandi ngo ari abanyamerika ubwabo, abanyamerika ba fake ngo batangira kumugendaho ndetse no kumubuza kubaho nk'umunyamerika ufite uburenganzira busesuye. Ati nyamara ntabwo bazi yuko ibyo ntacyo bizahindura na gito ku buryo niyumva. Donald Trump atangaza ku mugaragaro yuko aziyamaza muri ano matora byari tariki 13 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka wa 2022.
yaramaze imyaka 2 avuye kuri uyu mwanya wo kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika asimbuwe na Joe Biden. Uyu nguyu yakunze kenshi gushinja ngo we n'abambari be kumwiba amajwi. Donald Trump kino gihe yatangaje ku mugaragaro yuko aziyamariza mu matora ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika 2024, aho mu ijambo rye yibanze ku kunenga uko politike n'ubukungu bya Amerika byari bihagaze. Iki gihe Donald Trump ari mu rugo rwe i Mar-a-Lago muri Leta ya Florida imbere y'abakunzi be bari bahakoraniye. Trump yasubiyemo intero yo kugira Amerika igihangange. Nanone iri jambo rye ryamaze isaha irenga. Trump yaragize ati, kugira ngo tugire Amerika nziza kandi nanone y'igihangange, iri joro ntangaje ko nziyamamaza ku mwanya wa perezida wa Amerika. Uyu wabaye umukuru w'igihugu wa Amerika kuri umaze kugira imyaka 78, yamaze imyaka 4 ku butegetsi, aza gusimburwa na Joe Biden ubwo yashakaga manda ya kabiri. Iki gihe yakomeje muri no jambo rye agira ati, kuva ubu rero kugeza ku munsi w'amatora muri 2024 nzarwana kurusha undi wese wigeze ubikora mbere. Tuzatsinda abayiza nguni ba demokrate barimo baragerageza gusenya igihugu cyacu kandi bakirimo. Trump yavuze ko mu myaka 4 ari ku butegetsi ngo abantu bose bari bameze neza, buri muntu wese arimo abaho uko abyifuza, ngo ndetse kurenza ikindi gihe icyo ari cyo cyose umunyamerika yigeze abaho yishimye. Trump yavuze ko ubukungu bwa Amerika bwari burimo kuzahuka, ndetse avuga yuko kuva yava ku butegetsi ubukungu bwazahajwe na COVID, ariko kandi ngo Biden akabizambya kurushaho. Ati ubu turi igihugu kirimo guhirima. Aha nibwo yakomoje kwizamuka rikomeye ry'ibiciro muri Amerika. Ati rwose ibisi nabishakaga, nari nifitiye ubuzima bwiza bworoshye, ariko kandi ntabwo nabona igihugu kirimo kirasenyuka ngo maze nanjye nkihorere. Donald Trump kino gihe yakoze ibyo n'undi yarashize igihe aca amarenga yuko azongera kwiyamamaza, kandi muri no jambo rye yaragize ati, uku nguku ntabwo ari ukwiyamamaza gusa, ni ugushaka kurokora igihugu. Yaramaze iminsi atangaje ko kuva yavuga iryo jambo ubuzima bwe bwagiye buzamo ibibazo, kuva ku birego yashinjwe, kumugendaho bidasanzwe, kumusebya n'ibindi, aribwo ngo byatangiye mu buryo bukomeye, ndetse avuga yuko ari bwamushyigikiye. Batangiye kohereza ubutumwa bwa email basaba gutanga inkunga yo kumushyigikira mu bikorwa bye bitandukanye byo kwiyamamaza. Bibaye kandi mu gihe hashize iminsi havugwa ibijyanye n'uburyo Biden benshi mu demokrate barimo kumusaba kwegura, banagaruka ku kiganiro mpaka cyamuje na Donald Trump, aho uyu mukuru w'igihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika y'imyaka 81 y'amavuko yavuze ko yitwaye nayo muri kiriya kiganiro ngo kubera umunaniro yari afite. Ati, ntabwo numviye abakozi banjye, nakoze urugendo rw'indege mu gihe haburaga gato yangonze mu kiganiro mpaka. Ati ntabwo ibyo ngibyo bizongera. Ibyo rero bibaye mu gishyaka ry'abademokrate iringiri riri mu bwoba bwinshi, aho benshi muri abo bemera yuko ubuzima bwo mu mutwe bwa Joe Biden butari ku murongo, ndetse ko bunateje ikibazo, ndetse bamwe barimo abadepite banamusabye kureka kwiyamamaza, aho nyuma ya kino kiganiro mpaka byinshi byabaye nk'ibitakaje umurongo ku bari bashyigikiye Joe Biden ndetse n'abatari bari ku ruhande rwa Donald Trump. Nyamara nubwo ibyo ngibyo byose ari gutyo byari bimeze, bikaba n'ibintu byumvikana yuko birimo ibibazo, cyane cyane ku ruhande rw'abademokrate. Donald Trump n'abantu be bari bamaze iminsi batuje cyane, ntabwo barimo kuvuga cyane kuri Joe Biden, ibintu byagaragaraga nk'ibidasanzwe. Tugarutse kuri Trump, birumvikana abanyamerika ntabwo bakumva kuko gusa Donald Trump bashatse kumurasa, ntabwo babyumva, nta bindi bintu babanje kuvuga. Bati Donald Trump yabyikoze, kuriya yamanutse yahise yishyiraho amaraso atarayukuri. Bati ni gute bakurasa amasasa kumvikana, ariko kandi abaturage baje kukumva bagakomeza guhagarara bakakureba gutyo gusa. Nyamara ibyo ntabwo bikuraho yuko kugeza ubu Perezida Joe Biden yamaze kugira icyo atangaza kuri kugerageza kwica Donald Trump, ndetse kandi n'andi makuru yandi arimo y'uburyo washatse kumurasa nayo kugeza ubu ngubu yamaze kwicwa, ndetse n'uburyo umuntu umwe hano yamaze kwasiga ubuzima. Ibyo nabyo turaje tubirebe mu kanya. Donald Trump ibyamubayeho byose uko biri kose, birumvikana yuko nta cyavanaho yuko ano makuru yose ari buze kuza gukomeza kwiganza mu binyamakuru ku isi henshi. Turaza kuza